Karli tang sumila rong hangpi high school along pinier nian ta kemesena warsai long lelang. Phai si parku pahar LP school along than bangaraji theklong le. PMAYG hem so tangka chupila bajok ahem ki kim patang te de. Tawar piangbong ihum cekar thangagari kaching thang lokajok rat kisung. Duaramla constituency ke parlo kudam rong hanga rong along kido kalitang sumila rong hangpi high school along pherangki atum kahomridam padupong. Laso hot ke thek damlong ateng ke bangso school along thangnat ke mesena warsai kelong ponabelangpu jongdami. Sonsela bangso school along than bang pen nangke thanduna tengke kacharli ahem mesena belang lapen than bang atum tami hello pik pensi lo nangke thanji aphan school along ke bang bang. Lase prabjin pen kacharli ahem ke mesen lapen than bang ato aphan kedo ke thakji aphan mesen ahem kimpia sonte mesenji pusi ningji pong. Lason thak se mesen ki juna lang tami abelang lasikari bang long termas councilor CEM Dr. Tuliram rong hang lapen education EM Richard Tog ya tuma phan headmaster babu rong hang hin ben prap jin pen kenang sorason an nang pajir pon tha pusi ka chining ripon patu pon chin thong pen long ki binang ki lo birta Malam News bang school apu thak kadang nili labangso sumila rong hang pi memorial residential school along headmaster lo lapan nilinya ke baburong hangkung ini nalitung hirang ke hinpen nilitung sekolah long an nang home report pantang pan curu parik lo nilitung sekolah long pisung ke nalitung stame non hedjong thei long lo kijuna lang stame cukidara tung ku living pen kesok nalitung thei long lo lapen ladak school angkang long mate campus along stami nami tung thelong lo boundary wall stami avelang la pendet ki sung ke school building ta reglang nami tung thelong lo la pendet ke school staff tung quarter stami ave la quarter ka ve joini tung staff ana tung sita ina ana ke sung ke pulu ate ladak to ana staff tung sita hiluwing kan si bang side komane staff bank ke kilometer koi bang ko komane staff bank ke kilometer krepo krepli la ando ko ke bang ke siksa ka bang do lo la se jong si non chari bom government atom mate council sor jong si la bang so school phan school building staff quarter la pen ki juna lang jong si nang pip sonte me parje polo athi la bang sor lo along kapapi hup mat karbia khaya usama saidi si latak abang so school long na charli tundo lapen anang tung kacharli ke misen nangi anso se hil to makhai sa me pe khang nangi u matha pensin ni tung staff tum an setame hilowing setame kenang an un an abang ke sipadug lo un ede abang ke ni tung ta lapan chini edala lase un an bang sipadug lo lase non abang ke school building lapen staff quarter boundary wall lapen alu so somara tum phan upelo ala alu so pen pinso kadu be phan sitame toilet abang sitame kenang sorlo lapen kijuna lang lahe bang penon kachar bom council pen yong si narap piprap ding sonte ni tum ning sampalji lapen usomar tum han sitame ahu bidha bang duit ko hoklo nitum CEM sar kan stame cetong dam long lo lapen anali ang si chak dunik lo school building bang nang pik po kusi alang li na si chak du la se ning chethe alang li tum on process along si do tahai lo kusi nil tum bang ning chethe lo la se prap jing pen an se ke pa prap je phan nil tum puthot staff hoi school staff lapen SMC committee hin pen CM sar khan puthot nil tum hin pen chani nali kondak school sig dun lana ke nili similar ra hang school se ang tanang tum dakpen sumlar hang school ke ki pen sig dam nili tum tata mobile kan se dam ka ke tata mobile kan sig dam angte labang so tata mobile kan te annam pen ma mate aku jai annam pen no annam pen tuklo yon long tan na tinang hari inut pen
Ante school pen dak koan ka Dapen kilometer kondo. stop di bag lang. Kilometer. Kaya la tata mobile pang si damma mo lagi. Ante la tata mobile mang udah pon nang tum ka si damma. Nili tum neking kasi damdam. Ihu ma Charlie Ahem du ka Charlie a somara tumta du sarkar pen bainong ta piboy bonta thanbang araji theglongli la sona Charlie Ahem tangte konat lokidu nang thanik po malong news kelang ara do an arju ignon la swalamu la ke soching henta rong mong me blogger lo phai si par kupahar LP school along alamu la so Charlie Ahem along thanba ke sukleswar phangchu a chiklota luche thandam de alang leki headmaster setlang bonta Charlie Ahem dam de bonta bainong ke asuri sarkar pen enbom an parta athan ba ke hoi si Charlie Ahem ke dam de titia tang det lopot Charlie Ahem ta ing thirjir la kano samar kelong nang jason an ki do et puke avedet lu la sila son pulote koson si kare biang long ar lo tok lang amon war ka ching thurpo la sila asai ka chiklem thek thek than bang sukleswar phang chio phan kare biang long termas council tum kupisi insai po ki chok chepot insai haijima la sila haya putha kare biang long termas council tum ardi pipon pulote kare biang ham phang phan ale dopo langkhang pen komol ka tharnang kilo birta malong news Lakhaing ko rapho nilib MSC constituency ke parlu angkang upper lang sumipya rong amekar pitor lekha hem PMAYG hem so code number lake AS 1661671 hawal ke damtang surihin rakriner kep krisir ke bandingkan kimpon lu bons taminingkan drop leng der pita bangso hem tangte deplu bangso hem ki kim piwe katum laki supervisor Samson terang lapen Timothy Teron alang like nilib development block vidisi chairman arputa kikitang abangpu iglu lason sir Samson terang lapen Timothy Teron atum pitor lekha hem PMAYG ki kimponang ja tangka bengalong pen first la pen second installment tangka NP lapchi chodetlu lason sin ningkan drop leng der pita PMAYG hem so ki kimpi patang pon pedetlu lasa jog nili development block ram sebok bimol milik video juli terang pi AE tanus tanmai mohanto atum adimaklong dam hai der amat ahem rot anu jok parja prokamat pangram susi paman der lupusi kisung ki phua tum pen che than pon lasila puson muni da phan chong thui chobai la pen sailang no ke klema to phan kari byang autormas council CEM ahin pen kai ke kaning jeber sodak pen insai ponji palam ko antong ari biponi la ke aporsi ethan ko bonta me kisung dera tumke thang taklem thek the dera jok kari byang autormas council an parta MSC pobito rong pia phanang insai PG pu ningche thepansi luti cholang ding sidelo la puson kidu ke la gara da to phan kelang ke paching bar du nangji ar pu ke do wek nilip MSC pobito rong pia hin pen ta thangna da sai deng pon pedet chuki hola pen amir son terang nang kilo birta malong news so hem ke kim tum ke kumamon ne ha Kim tem ke Samson terang pen muthi teron hai ke la mystery ke claim nan bang ke la dak ni tum rong si le hai tame la paisa ke en ben ajoi ne si la tum danak patang hek dal hai paisa en bota hai ni an at lo tame kamang ke chun se dal a hem bang na patang pi pe de at le hai pasa batayan lai tang paisa bang bota hai ni lo ke lai ta no na piche wang ba mala tu nó phi vàng phải biết được cái vàng thì là tụi mang cái là nàng cái lang tụi mình bắt tay hình như là hay nàng lang cái bắt tang cô bom là hay cái pu cái tụi mình bắt tang pi phải đỡ inte na le pila la tamhan pu ge patang we nei patang pu ma mà tha cái là pu là hay nè giống si nàng bắt tang như pi nàng bắt tang giống si nên hang bắt tệ nàng bắt tang pi nàng pu bia luôn đi hiện bên chân núi đi đó pai pai ni phai thom ke barni samelang so police station ke parlo langlok so pe nongau an ke pon bom ihum check kar thang pon registration number AS25A 9027 agari towar piang bong ching thang lo lason si school college achar lieri so jang tum pen cheng lok basta me chelengun edera jok ra tum sung nang lu arni wang ta akele check kar thang pon pen ke pon vera jok towar pa henu ed lo puta chirok togara da tum pen inji pon rinti la si ra da tum pen dang ke batra ka phan ke bangso towar pa cheleng long le lo puta kham ke pon padulu bonta halatuma bang rai koma sai khia tumpen chingki chethan po padam long lok titi lapen arona teng pen pulote bang so towara longke dang ke batra ka tumke damun e puse cherok togara tumpen ninje pon benti samelang so pen ranjan terang nang kilo birta malong news Cyber security awareness workshop of thakchirok tokame ke padopon
पाइपाइनिफ्राय थमकेबरनि ईस्टार्न कार्बी आंलं कलेज आलं साइबर सिक्योरिटी लापेन हैकार पेन कसन सिकाचे पजक थेक्जिमा पपुथाक चिरक्तकामे पादपन सनसे बिजु पेगु CEH ECSA CHFL OSCP CISA ISACA Research Scholar in Cyber Security Swiss School of Business Management Geneva Switzerland alang lipen ke thanpuna tengke hacker som thomdu lasonsi white hat hacker mati ethical hacker black hat hacker lapen grey hat hacker lasonsi smartphone lapen 5G akaya hutke hacker aphan kachira kenang sot thepik athe kahino daga hacker atum nangli phan blackmailing an parta Facebook Instagram Gmail lapen YouTube ta hack det thek internet banking pen nangli bank account along ke doana tangka inghulap ta thek lasi bank account details hei hui bang aphan kipi kachira kenang sot lasonsi SMS pen chenglok WhatsApp along tami ajahak link hei hui kilo thap dupi silahaya link mentuneta berdun dedri kalite mo sonsuria kisung chitong nang kok ta thek pusi alang lipen ningjipon hanjang lang super egyptian rong pinang kilo birta Malong News cyber सुरक्षा training की शुरुआत की है and in the days to come we are going to set up the cyber सुरक्षा training in various colleges and universities of the state हमारा यहाँ से इसको शुरू करने का मकसद यही था कि ये जो रीजन है ये जो कॉलेज है दिस इज इन वन ऑफ द रिमोट रीजन्स ऑफ द स्टेट यहाँ तक बहुत सारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो यही पहुँच पाते हैं दिस इज द रीजन दैट वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कॉलेज एंड सिमिलरली जो ये साइबर सुरक्षा क्लिनिक है इसमें हम जो कॉलेज के बच्चे हैं हम उनको ट्रेन करेंगे उनको हम वॉलंटियर्स बनाएंगे जो विल बी साइबर एम्बेसडर्स ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई भी इस कॉलेज में या बाहर भी अगर कोई व्यक्ति होगा तो दे कैन कॉन्टैक्ट दोज वॉलंटियर्स दे विल ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम अगर उनसे प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी तो वो गुवाहाटी हेड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करेंगे द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व कब से शुरू होंगे ये आज से ही स्टार्ट है बस अभी आज हम जो वॉलंटियर्स हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे वॉलंटियर्स को सिलेक्ट करके हम उनको ट्रेनिंग देंगे कुछ दिनों में ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा एंड वंस द ट्रेनिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड so the service will start over there so this is the main purpose. APSC sarlang kachi ponduna jog dena rong keli arwa hin pen binong kram sa phan karchuda non hejong asam sarkar pen ki padopon APSC sarlang along kachi pondun bithilang so dena rong asor Bikram Singh kram sala pen moina teron piasopo binong kram sa phan dena rong karbila meramai arwa tumpen karchupo Jasmet pai phai thomke brai siarni karbila meramai dena rong arwa tumpen humri damsi alang li phan man ke the uho kilo e pak te lapen karchualoi pak pen archu tambu bangso karchualong keli dena rong arwa me pu khon sing teron kongchun bang mir jengkro dunme punia sing singnar bidisar men sing be bidisar dhen sing tipen chenglok ke thegeding atum chitongdu alang li dena rong hawaran parta karbyang long karbya khia phan posona nong me ke wan ti thek pena jok keli dena rong aru pen suri suri kachuropi pajir pon dena rong pen prabhat rong phanang ki palya birta Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta